Dit staan nog altyd daar, maar hoe het ek het gemis? Because it wasn't the appropriate time for God to reveal. Simple as that. Nou, ons praat altyd van Jesus op die kruis. Always. En met ons konferensies het ons relatief trap ons die kruisiging goed hier. Want daar is 'n onuitwisbare getuienis wat vir u en my herinner. This inextinguishable witness and testimony for you and I and unto you and I. En dit is wat ek vanmôre met u gaan bedien. Romans 3 verse 23, and I want to use it out of the LSV. For we all have sinned, are in need of the glory of God. Because it says we fall short of the glory of God. Want almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. Yet, through his powerful declaration of acquittal, listen to this. His acquittal, julle weet wat beteken acquittal? Vryskelding. Redeemed from, set free from, no more responsibility towards. God freely gives away his righteousness. So God says, I acquit you and I'll give you my righteousness. Amen? So in Christ, we are all righteous. However, we have then an obligation to remain that way. His gift of love and favor now cascades over us. I want to go through that again. His gift of love and favor, God se guns, vanmôre, onthou julle 2025, salvation grace, favor grace, dis nou maar, kan ons sien hoe die goed met mekaar kom, dis nou maar wonderlik. Cascades of us all because of Jesus the Anointed One has liberated us from the guilt, punishment and power of sin. Ek wil vanmôre vir die kind van God sê, don't walk around with a guilty conscience about your past. Christ has removed it and annihilated it. Wanneer ons by die Here uitkom, moet ons weet dat God het ons deur sy seun vrygemaak. En ons het geen skuld wat ons mee saam met ons dra. The cross is not just a historical happening. Some people, vir baie mense is dit net 'n historiese gebeurtenis en die kruis is 'n mooi verhaal en dan vertel die kinders die mooi kruisverhaal. Maar ek wil vanmôre vir u sê, vir u en my wat Jesus in ons lewe het, is dit 'n persoonlike werklikheid. If the cross is not a reality, a personal reality to you, you've never met Jesus. Ons kyk na 3 simbole wat ek vandag aan u gaan voorhou. Die kruis, en die hamer, en die spykers. Nou die spykers en die hamer hoor ons nie veel van. There was a book, the author wrote, die hamer wat die spykers ingeslaan het. Daar was iemand en hulle het nou gaan uitlee en ontleed en al die goed. Die hand wat die spykers uitgeslaan het, ja. Ok, die hand, die hamer. En die hamer. Maar in elk geval, dankie. En 'n baie interessante boek, gebaseer maar op joernale, geskiedenis en daai tipe goedes wat hulle by die punte uitkom. Maar ek wil vandag vir u sê, die simbole wat ek vir u gaan voorhou, kom nie uit 'n joernaal wat opgeteken is iewers nie. It's not out of a historical book. It's out of the Word of God. What does it mean for us today? Because these 3 aspects, the cross, the hammer, and the nails, has an everlasting impact on our lives if we permit it. Omdat net die Here hom nie afhop ons nie. Net na die mate wat ons God toelaat om in ons harte te werk, sal die Here in ons harte werk. Ek en u kan God inlaat of ons kan hom uitsluit. Ons kan die Here by ons besluite inlaat of ons kan die Here by ons besluite uitskakel. En laat ek 'n voorbeeld gebruik. Baie keer sal die Here vir u dalk 'n opdrag gee
wat u onseker is of nie van hou nie. Vat vir Joda. Here sê, gaan aan Nineve, gaan sê vir hulle, ek gaan hulle vernietig. Do you think that's an instruction he enjoyed? No, obviously not. First he wanted to go, then he was upset, julle ken die verhaal. So there comes a time when God sends us on a mission that we are not always happy with and content with. Maar wanneer die Here vir ons opdrag gee, kan ons besluit, ons gaan dit uitvoer, of ons kan ook net onder 'n palmboom gaan sit en wag dat die warmpie opkom eet. Maar die kruis, die middelpunt, die senter van ons verlossing. Mooi man. Jesus is die senterpunt van ons geloof. Amen. Maar die kruis is die middelpunt van verlossing. Want jy sien, die kruis was voorgehou na die koms van die Messias en tot die vervulling aan die kruis. Vir u en my is die kruis nog steeds die middelpunt, omdat dit terugwerkend is en ter nagedagtenis as getuie van die Messias wat gekom het en alles vervul het. Die vervulling was voorgelê totdat hy sê daar in, ek dink in Efesiërs wat sê, toe die volheid van die Galasiërs 4, die volheid van die tyd aangebreek het, dat die seun van die mens gebore uit 'n vrou sal kom. En hy gee die opdrag wat gaan kom. But for you and I, it's a testimony of that the Messiah that was supposed to come, to bear witness of our sin and to crucify our sin and to annihilate it, it's a testimony that we set free. 1 Korintiërs 1 vers 18 sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, hoor mooi, is dit die krag van God. It is the power of God. Because that way all power and balance and harmony was restored to its original position, and that's what God set it forth to be. So daar by die kruis is waar God sy volmaakte plan vervul het en die harmonie van die mens herstel het. Nou die woord kruis in Grieks is stauros. Gerda, sien jy skryf? Stauros. Skryf hom soos jy kan gaan kan spreek. Wat beteken 'n instrument van terugstelling. 'n paal of 'n dwarslaat. Ons weet, daar's baie bespiegeling oor dit. It does not matter. The Bible says he was crucified to a cross. He was crucified to a cross. If we believe that he's the Aleph and the Taf, die Taf is 'n ou kruis. So, base your perception of it. En ons weet wat ons glo, nee. Amen. Jy sê nie vir iemand trek 'n kruis op jou voorkop en maak jy net so nie. That's just a line. Get out. The other line you do quickly. Alright. Maar hier is die omskrywing. Gaan ek vir die kan ek jou gee. It is the place where shame is put to death. It's the place where shame is put to death. So our sins cause shame. Amen? But it's put to death on the cross. The power of the cross. Because that shame we no longer have to walk with. We don't have to walk with guilt anymore. It is put to death at the cross. So there's a plek waar skade tot die dood tereggestel word. En uitgeskakel word. Want jy sien, dit is die middelpunt van God se reddende plan. Die kruisiging, die aanloop daarop, wat gevolg het, en dan die lewe daarna. Die wat geleef het voor die kruisiging, jammer vir hulle. Ek en jy het 'n groot voorreg verloor, wat hulle nie gehad het nie. They did not have the indwelling of the Holy Spirit. They were never called sons and daughters of God.
They were never adopted as children of the living God. They were never born of the Spirit of God until Christ revealed himself in death. Kom ons sien vanmôre die kruis anderste. En die tema van my boodskap is my naam ingegraveer in handpalings of met spykers. Met spykers. When you look at the cross this morning, I want you to just visualize it and dramatize it. When we see die spykers is nou uitgehaal, that your name also appears on that cross. Het jy dit geweet? Your name also appears on the cross. Is inscribed on the cross with nails. When they crucified Jesus and they nailed him to the cross, so was your name being inscribed in the cross. En ek het probeer myself indink hoe dit moet wees om elke keer as ek verby 'n kruis te stap, om my naam daarin te sien. En elke keer as ek dit insien, dan dink ek aan die volgende. My skande is vasgenaal daar en is dood. Dra dit nie meer saam met my. Ek wil jy moet vanmôre verstaan, dit is 'n blywende teken dat Christus sy skuld en my oordeel op hom geneem het. Dis 'n herinnering elke dag dat hy al my sondes wat ek my lewe gehad het en miskien nog sal miskien doen, op hom geneem het en my vrygespreek het van al. Your name that appears there means you've also been crucified with Christ. Sê die skrif nie so nie. Kom ons kyk gou wat beteken dit. Die wonde aan die kruis. Jesaja 53 sê, hy is deurboor gelaal oor ons oortredinge. Hy is beprys oor ons ongeregtighede. Dit beteken verwond, deurboor en aan iets vasgemaak. Ons moet weet vanmôre, elke spyker, elke hou wat geslaan is, every hammer blow that was hit, that nailed Jesus to the cross, was inscribed in your name. Every energy. As jy 'n kort naam het, was dit gou. Maar elke hou wat geslaan is, elke keer as daai hamer die spyker tref. Sê ek ons speel saggies, my of mama, maak nie saak nie. Speel net saggies. Elke keer as daai hamer geslaan word, dan is sy rug is oop. Dis blootgestel. Die senuwees is oop. Die vleis is stikkend. Die bloed loop uit. En dan lê hom neer op die kruis. En dan kappel hom vas. Kan ons dink die pyn, die seer, that's excruciating pain that he had to go through. Ek weet nie of jy al 'n been gebreek en ek het my vinger gebreek. Ek kan vir sê ek het nog nooit in my lewe so baie pyn gehad nie. Vrouens met geboorte, julle weet wat pyn is. En weet jy wat gebeur? Daai pyn kan nie eens gemeet word in die pyn wat hy deurgegaan. And every time that nail was hammered, it spelled out my name. And the blood that started to trickle out of it was because of us. We said, I will carry this pain to set you free.
inscribing it so that you will see your sins are nailed to the cross. Colossians says, kyk wat sê Kolossense 2:14. Hy het die skuldbrief teen ons. Ek paraphrase spesifiek wat sy daar. Is uitgedelg en uit die weg gery deur dit aan die kruis vas. Weet jy wat sê dit vanmôre vir ons? Elke sonde, as jy jou naam so spel wat jy dalk gedoen het, I'm nailing it to the cross. Every charge sheet that will come up against you, maybe doing something that doesn't please our God, was nailed to the cross. En weet jy wat sê? Elke fout, elke skuld, elke oortreding, elke ongehoorsame daad, het hy gesê, ek slaan vas aan die kruis, om jou vanmôre vry te maak, om vir jou vanmôre vry te spreek, en te sê, terwille van my naam, het ek jou sonde vergeef. Presies wat Nico gesê het, die serafs roep heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, en hulle vlieg met die 2 vlerke, 2 bedek die oor, dan kan jy vir sy aangesig kom. Weet jy wat bedek jy alle 2? Hulle voete. En ek gaan hierna, ek sal oor die dieper uitgaan. But even the heavenly beings that he created cannot stand in the presence of God's glory, because he's too holy. En nou wat, weet jy wat sê die Here vir ons vanmôre? Julle die vrymoedigheid om in die teenwoordigheid van God te gaan sit. Saam met hom te sit en vir hom te sê, Abba Vader, my Pa, my Dad. Die kruis is die kwitansie wat ek en u het, die bewysstuk dat ons vrygemaak is. It is the evidence, and the only evidence that there is, that we have, that the price has been paid. There is no other receipt. As jy iets koop en jy wil het gaan om en dan sê, waar is die kwitansie? Without the receipt, sir, we can't help you. I'm going to tell you this morning, without the receipt, I cannot help you with the salvation. Without the receipt, if you haven't been to the cross, you cannot have a receipt that you are saved and sanctified and purified and glorified and changed to the likeness of God. You need the receipt this morning. Praise the Lord. And when you get that receipt, you have the full security and the guarantee that I have eternal life. Without the receipt, hy sê, wat sê hulle vir u? Meneer, jou waarborg het geen waarde sonder 'n kwitansie. Is dit nie so? Kan jy sien hoe was die wêreld by die Bybel toe? We've also got a receipt which guarantees us eternal life. Without the receipt, we are nothing. Hemelse kwitansie. En weet jy wat sê hierdie hemelse kwitansie? Tetelestai. Paid in full. En hy stempel met 'n goddelike siel in sy bloed. Uitgevul. Annihilated. Removed. Everything that was written against you has been taken away. Daar is niks wat oorbly. Die kruis dra is 'n bewyser van my oordeel wat op die kruis gehang is. Romans 8:1 says there is no condemnation for them that's in Christ. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Kyk wat sê 2 Korintiërs 5:21. Want geen sonde geken het nie, het God vir ons sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van hom. Die oordeel
wat ek en u moes ontvang het oorgegaan na hom toe, sodat die heerlikheid van hom oor kan kom na teen my. Want as dit nie nou wonder, just to know this more. Al die ander goedes, weet jy, dat ek het so nou, ek voel so in my gees, of het is, die bekommernis wat ons nou deurmaak, is okay. Here sien dit. It's not important. My God will make a way where there seems to be no way. En ek wil vanmorgen, en nou praat ek myself, ek het net 4 vingers, so ek moet al 4 so maak. En ek die kleintjie vir julle wys. God sal ons hier dra. Ek vertrou die Here. He will carry us through. Die blywende in, ek weet is 'n anglicisme of verdraal. Die inscriptie, the inscription. Ek weet is gegraveer in Afrikaans, maar I'm using ek gebruik die anglicisme met 'n doel. The inscription on the cross says, listen carefully. Want as jy by 'n begrafnis kom en sê hulle, hier lê oom Koos. Dis nie oom Koos wat nou 100 so oud is nie. As definitief oom Koos nie. Serious. Is jou Koos? En jy is Jakob. Dit is self met 'n K, nie met 'n J. And there's always something written on a tombstone. And most tombstones are crosses or something. But there's something written there. And the inscription says something about you. En dis almal hemelse mense. Hier is die wonderlikste pa en oom en oupa wat ooit geleef het. Dan wonder ek, wie is die ou wat my eintlik begrawe het? Want toe hulle hom begrawe het, is dit nie die ou wat ek gehoor het of geken het nie. There's always the nicest people that's living there, or living underneath there. Like down under. Hulle is nou letterlik onder die. Maar daar's 'n inskripsie in die kruis wat voor ons dood lê. And then before you beat to the cross, you were digging your sins. And when you get to the cross, you beat yourself. Ek weet hierdie pad van geboorte begrawe ons nie vlees. It's 'n ander ding. But I'm burying the act. Once I've buried this at the cross with the inscription that says, "Here lies Tertia, sin, her guilt and her shame." Sy gaan begrawe. Gaan sy waterpad op begrawe sy in die eie ek, vlees. En weet jy wat? You never have to think about it again. Because it's gone. It disappears. En dis een graf wat ons eintlik daagliks moet besoek. Net om ons te herinner wat die Here vir u my gedoen. This is the day that the Lord has made. We must rejoice and be glad in it. Weet jy, die blywende inskripsie is die volgende. You can understand it now. Ek het dan vir u gesê dat die wêreld pas by God se woord toe. En ek het so 'n bietjie gaan kyk na ingegraveerings, the engravings. Where it doesn't come from in the context of Isaiah. Isaiah mentions it already in verse 49. He starts talking about the inscriptions and stuff like that. And he says in verse 16, Isaiah 49:16, kyk, ek het jou naam in die palm van my hande gegraveer. Nou broer en suster, just bear with me a few minutes, just quickly to say this. Laat ons nou nie debatteer met mense wat sê die spyker is deur die hand en nie die gewrig geslaan. If they want to believe us through the hand, let them believe it. Ons weet, humanly possible, you can't put a nail through someone's hand and his hand. It's going to fall. Ek gaan net uitskiep. It went through the palm. In the Bible time, that was considered the hand. This whole piece up here was considered the hand. But dit het voeg geen waarde toe tot die saligheid. En dan wil mense word, ek sê eendag, dit was 'n predikant wat my gestryd het, sê, ja, maar die ou preek nou so, en hy wys nou foto's, en hy sê, hy het vir die Here gesê, wys my sy hande, en dan wys die Here sy hande, en hy sê, in die hand, die spyker. Ek sê, dit was 'n predikant nommer 1, die man sê dit in onkunde.
Nommer 2, dit maak nie 'n verskil nie. Onthou jy wat ek vir julle gesê het? Dan kom 'n tyd wanneer God met ons praat op die manier wat ons verstaan. As die Here hom nou miskien, I'm debating it, hypothetical. If God had to maybe shame the wounds in the wrist, sou daai ou teruggeval het. Want hy sou sê, want ons Bybel sê nie so nie. Verstaan jy wat ek sê? God works in ways we understand, each one of us. As ek met 'n mechanic moet praat oor IT, you think the mechanics can understand? He's not going to have a clue. But if I say to him, you take the piston and you loosen the screws underneath and you must pull out the spark plug, he's going to know exactly what I'm talking about, am I right? Because he's a mechanics. But they will know exactly what I'm talking about. But you tell him, now you must control alt delete. What's that? Push any key. Where is that? Julle verstaan wat ek probeer sê. God praat met ons op wyse wat ons verstaan. Begrip nie. Dis hoe groot God is. Maar die spykers wat gebeitel was om u naam en my naam in God se, in Jesus se hande te skryf, was op so 'n manier gedoen dat dit altyd die letsel sal dra. En hier is wat wonderlik is. Het u geweet, hierdie naam is nie net geskryf. Is nie net geskryf sodat dit in sand, as die wind waai, is dit weg. Hierdie naam is nie net geskryf op 'n bord dat ek kan sê nadat ek daar geskryf het, Jock vee af. Daar is 'n letsel wat hierdie naam prominent maak. En dit uitstaan dat God self dit ook sien. Kyk na die spykers. Dit is 'n onuitwisbare bewysstuk. Ek sê vanmôre, ek het my vinger gebreek. 1989, dalk. Maar dra nog steeds die letsels van die breek. Lang na dit, wat 45 jaar later, die letsels sal altyd daar wees. Die merke sal altyd daar wees. En dan onthou ek wat het gebeur. Net so. Herinner nie dat God herinner hoef te word nie. Maar elke keer as Jesus voor sy pa staan, Christus, en hy sien die wonde, dan onthou hy, he died for you. And every time I see the wounds, I remember he died for me. Non-negotiable. Elke spyker wat in die hande en die voete van Christus gedryf het 'n ewige boodskap. Het 'n ewige verklaring. En dit sê die volgende: ek sal jou nie vergeet nie. Wat jy sien, wat gebeur het. When a youngster left the house, especially the males, most of the boys didn't come back. Because of the time, they had to find a job somewhere else, they couldn't come back. Time travel was different. When I say time travel, I'm not talking about traveling time. Not time travel, time. It took a long time to get home. So they couldn't come home. Most of them never saw their parents again. And just before he left, the mother would inscribe her face of her son, who is named, onto her wrist. So when she's busy at home, cleaning, and she sees her wrist, she remembers her son. When she's doing sewing, and she's sewing her daughter's, maybe her apron, and her hand comes down, I remember Peter. I remember Sharon. You think, when Jesus is, ek gaan dramatiseer, as ek nou nie vir mense gaan sê dit is so nie, I'm just going to dramatize it. You think when Christ is walking through the heavenly gardens, wat hy sê die tuin van Eden is 'n afdruksel van die hemelse. And here's Christ just walking through the garden, with all the saints there in the garden. And hy stop so af. En kon ek daarom kom sê by hom en sê vir hom, wat is daai? Wat is daai? Hy gehoor van Messias.
paar thinking. Dan sal hy sê, remember when I appeared to you, when you were in Hades, and I told you about salvation. You see, that's when I wrote your name already in you. Although you're already dead, I made you alive again. And dan sal hy sê, but down there somewhere, in the universe, is a person with the name of Chris. This is to remind him that I inscribed his name on the cross. And I died for his sin. Die wat het sien, ek dink daar moet so, wow, tell us more. Tell us more. Weer is ek dramatiseer, asseblief. Ons weet nie wat daar gaan nie, ons weet nie hoe nie. Maar een ding weet ek, dis 'n getuienis vir jou en my. Wanneer ek die kruis sien, en ek kyk na die wond in sy hand, is dit, ek word herinner aan Christus wat hy vir my gedoen. As we see the cross, we are reminded of Christ. As he sees the wounds, we are reminded by him of us. Never to forget us. Wat beteken dit vir môre? Elke keer wanneer iemand u naam roep, wil ek vanmôre vir u sê, weet, daai naam is ingegrafieer in die kruis. Daai naam, Gerda, Attie, oom Dries, is ingegrafieer in sy hande in. En toe ek eers begin besef, dat die spyker, wat die naam gegrafeer het op sy hand, is dieselfde spyker, wat ingegrafeer het in die kruis. Dieselfde bloed, wat het in die arm, of in die hand, gegrafeer het, is dieselfde bloed, wat in die kruis het ingegrafeer. It's not a different blood, it's not a different person, it's not a different tool. It had to be the same one, to be the same name, as a testimony. Weet jy wat sê hierdie hand vanmôre, en daarmee sluit ek af. Dit is vir jou, my kind. Ek het vir jou gedoen. Dit is vir jou sonde. Ek sê dit nie herhaal, asseblief. Ek het dit gedoen. Dit is vir jou redding. Dit is vir jou saligheid. Dit is vir jou blydskap. Dit is vir jou vrede. Dit is vir jou krag. Dit is vir jou nuwe naam. En dan kom die Here en sê, hierdie naam wat ek hier ingegrafeer het, dis nou dood. And I give you a new name. The name that I engraved is the old you. Is the old you. Hoor jy wat ek sê? Ek gaan vir jou 'n nuwe naam gee, wat net by my bekend is. And I gee you a keersteen. And only I will know the name, because I have called you by this name. And when I call you, you will know it is the Father in heaven who has called you by the name that I gave you. And you will never be discouraged. Because when you hear that name, only you will know it's from me and only me. Weet ek noem my vroukie 'n paar goeders. Nou bedoel ek nie, ek vloek haar nie. Ek sal vir my vrou sê, skattie, die vlie. Sy die ander dag, toe sê sy my, ja, Samuel. En my vrou noem my nooit op my naam. Nooit. Tot ek klink het so oulik. As ek sommer weer 18. Sy my sê saam. Sy sê dit so mooi. Dit vloei so saam. Sy sê dat Tersia. My vrou se naam is Tersia, sy is Tersia. Sy is eintlik Tersia. To be true, she's Tersia. Afrikaanse Tersia. CIA aan die tawa. Maar as 'n naam, 'n baie spesiale naam wat sy my noem, en wat ek haar noem. Maar net ons tweekie. En ons sê dit nie voor mense nie. Is nou nie iets, ons kan dit sê, wat sal nie, maar dis ons naam.
our special name for one another. En dis baie oulik. En as ons sê vir my sê, vir alles ek in 'n krisis tyd, as ons vir my sê, en as ons vir my eie boodskap sê. And when I get this message, I know this is from a lover, the one that loves me, my one and only love. En baie keer as ek dan dit dink, Sharon, ek weet dit klink nou vir mense, hulle sê altyd, ek wil vir julle is eintlik soos tieners, julle gedra julle soos tieners. Is okay, ek gedra my soos 'n tiener, want ek love it. En kyk, when she sends me this message with this name, immediately, the thought comes up on me. It's like God's speaking to me. Because He's also got a special name for me. And I can relate to that because of that. En weet jy dat in die Bybelse tyd dat hierdie moeder die merk van sy in 'n arm is permanent. Dis sigbaar. Kan dit nie mis. En ek wil vanmôre vir u sê, die liefde van 'n moeder vir haar kind is niks in vergelyking met die liefde van God vir u en my. Niks. En ek wil vanmôre vir u sê, hy kan en sal nie ooit vergeet. God will never forget you. Ever. Ever. You inscribed in His hands the nails that nailed Him to the cross is the nails that inscribe your name into His palms and into the cross. The hammer was the instrument needed to make this possible. En ek weet vanmôre, as ons kyk na die hamer, en daar's 'n klomp goed wat ek wil gesê daaroor, oor die hamer. Dan besef ons, dat die soldaat wat die hamer gebruik het, dit was die teken, want dit was die instrument, en ek daarom gelukkig gesê. It was the instrument used to nail it to the cross. Did you know the hammer represents our sin? Does it make sense? Our sin nailed him to the cross. So the hammer represents our sin. So your sin and my sin, our unrighteousness, actually inscribed our name in His palms and on the cross. Inscribed it in such a way that it will never be removed again. Ever. Because that is also, in the inscription made, became the testimony. The tool that was used to disgrace us became the tool to restore us. The tool that was used to convict us is the tool that set us free. Amen. Ek dink jy kry wat ek sê. U naam ingegraveer, onuitwisbaar. En God sê vanmôre vir u, my vir jou is al wat jy moet. Jesus loves you. Kom ons staan voor sy aangesig. Vader, wat 'n voorreg vanmôre. Voor jy te kan staan en te weet, as jy na die palm kyk vanmôre van die see, dan sien jy ons name ingegraveer, ingeskerp, inscribed in your hands as testimony to you that your son paid the full price in obedience to your instruction. Father, knowing that the fullness of your perfect plan has been fulfilled, and therein you are glorified. Thank you, Jesus, for your obedience. Thank you for paying the price. Thank you for loving us enough to tolerate the price. Every hammer blow that nailed you to the cross, that inscribed my name, that drove through your flesh, shattering your flesh,
making blood just protrude, ooze out of your arms. Father, I pray that the sacrifice your Son made will always be considered the highest price. Because there is no price higher to pay than laying down your life. Just come and bless these saints this morning with your love and your presence, and that we can draw closer and closer to you every day of our life. In Jesus' name.